Habakane windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tipis na meh mga. Mia ka meh wis na. Be, kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Haka arpu artri ujumbang aza pun rio MLA ka West Shillong uba badru kumu advisor jong ka tenat social welfare ka sarkar uba polling do ula IT ya ka check ka ba alak shiteng shakinong penya jong ka school DNS Walang Memorial High Secondary School Mission Compound Shillong na ka bentaban shna ya ka madanya lekai jong ki khna rit jong ka ni ka school lani ka kindergartens playground lapin shongkun ya ka ni ka jingalang da ki jingruai ki jingshat jong ki khna school Bat ka jingdon jong kinong shakot sngobha ki bakuntup ye ikong NG Hynniewta ibala ai sngobha ya ka jaka banshna ya ka ni ka school uba GS Basan u president ka managing committee bat kiwe habakran ha ka ni ka jingalang uba pol ula Pynkynmaw yo Synniang ubenhei ba uba Hoover Hynniewta kum unong yalam jong ka jat benriu ubala ra ya ka nam ka burom jong ka jat benriu lingba ka jing start ka jing shampang jong u khamtam e haba ukran hayeng dor barba kari kum MP jong ka lok sabha Uba pol ulo ong bagajat ben riu jongi kadege jela ka baret kalongkum ka dolnong namar ban nasharum bat nasheneng laker tawiyar daki wei pakijat ben riu bat lada ya kende ya ka jingbun pa anam la ya khun henre ka jat ben riu ka ne bakasa de namar kidon kinong yalam ki ba shampang kum jong uba Hoover Hynniewta I could be principal, Babu Kongwar, Baroki Nonghikai, teaching and non-teaching faculty. I could be Kerpang Hani Yai Kong Nara Hynniewta. Donor joined the school, but Kumju e Xiu Jong Babu Nihon Singh, Persa Jong Babu Jong Hoover Hynniewta. Ngam tip kat nungut nangi ki khamtam ki hep ki barit ki students ki badan hakani kopor ki tip ya kani dangshen ngawan seseorang ni kendu yo we kena samla dengan dalai introduce wong itu ila dia berdei jaj Hynniewta tengok orang pidon jingi dei kumno bat Hoover Hynniewta kuliah ngah Hoover di mano ka disconnect jong ni ka generation but laki jong ki roots ka thamai ka jurwa lada keli shapang ka K-pop hip hop ya tipha
Ubak Hoover Hynniewta Wadi Keji Jongkong Nara Lajir yu kum member jongka Lok Sabha Akas nem kat kandai spa san bunyo Bat hadirin kata dalam ru MLA dalam ru MDC bat ngam keren ya ni tang nambal bangawan bat address UP mentakasngi kum chief guest Henry Lada Piwi Pule ya ke bilingual collection jong kipuan sejonga A Return to Poetry ke mentagi Pule ke third semester university kawin lagi pom sang tu kedai keba ainam aiburam ba Hynniewta Ikong nara ngampat itu ia hakapur ba ngalek ban lang ba email sikijing seng yang menejau bat ngasih note kum eat music nong kabang baha karukum tem jong ini organist kebamut bangayuk sengau syua ngisai itu hadin pun senyam hadin kita Bajaf tinggal itu lakam slam kum leader ke isu lai indo lai tengkuru hadin ngelai long perlok but kam hadin ngatip by the founding general secretary jong ke isu Nasuh ngilong kiba donbok kum ke jat nriu kum ke community bah pedeng jong kari keba ningkong menta jong ke jing bun brio hakapatai the most populous country on planet earth ngidang ne ngidang san ngidang kiu ngidang keren la ka jong ke ketin kani ka rendia ke ba pipendeng yang kala yo ya ke GI tagging hakapatai bat ngaso sorong ba kani kerja kapol ba ngabat kum minister in charge juga textiles ki jingking jeri jongi living root bridges harus nem gaban ni community kinyo eka approval kajing itu jong ke UNESCO ke bangila lab tep banyak kendo harus nem al-hajar al-pusat tetapi follow yang Instagram Impek tang tu bun kena samla menta kila long ki addict ngong ki on cellphone te ngong kawai na ki meaning jong cell kedai ke bendi ti kila long ki koidi jong ka cellphone ten rei ngan pensluri pi ngan encourage pi jit ya ke content keno ke bapin pet dan lai teu nang ni ngalapoi harus nong rang jate hadin ba ngayo banyak kendu ekat tu kat ni ki scientist ini ki bale ek research ya ki fossils ya ki mau bat ki tu ya ke jikrau jong ke ni kari ke jungi kaba Hashwa jong ka jingkai yo Jesus Christ ki khasi jongi kila nang ban sainar iron smelting bat ngadang ikren menin bat Professor Mitri badon hanihu ibapen scam ya kata dak bai pha shu ki research paper ki bala study ha Europe ya ke each jong kene ke iron ore industry ke jongi kawa arhajas nyam tam menshwa miladon yaki brio ki jongi ki basanar hakitan sora hakitan smith nongkrem bat shawai shawairu kata kadai ke proof
ya ke jing krau jungi kum ke civilization bat kum ke jait menriu ide ban song sarong ya kini bat ke deiru kum ke ki students mentan ki ruai ngasung ke deiru ke miracle om tang ba girang sa kum ke jait menriu hendai girang san ro because ya ke Khanapara ngila join ya ke Assam mainland India ke bakumang omentan ke region billion tam bat ke ekonomi ke basau ke baklan tam ke pertai Sharum jungi cross ya ke Dauki ke Bangladesh ke ke Bapra ke Jimbun pa ya ke pertai Henry daki hajar bagi hajar ki snem kau hajar ki snem ngila survive ngila ne ngila san kum ke jat menrio bat menta ar hajar ar menrio kani ke ketien kawa ngikren kalong kawe naki official language jong kani ke jela jongi kadi ke jing so sarong ke bangaso yeri ban thapti nak benta bangidan gidan ki visionaries apreng jogi gidan ki visionaries kum babu DNS walang ngam juklet ki poems ki jongu ki ba wan lagi claim prescribe school ngaset pule ba Hoover Hynniewta ko bukren ha parliament yang you can hear a pin drop. Lalu kerenmu. Tiga jingkrau, jongi nak takdau kam syong haga jingbun pat ke jongi. Lalu kenda ke jingbun pat, lalu kenda ke quantity. Kat nungin ya don mentah. Kasih penar kum gejat menriu. Yelak bendon malu-malu kum ba arkolak Hapor bau bal thakeri supremo jong ka Shiv Sena khlat bat kipat ba kimi ban le on thang yu kimi kum ba khat san lak. Haga tu kapor kasih population kandon kum ba khat arlak. Kebamut kerang bun pat kawe ke funeral procession banyak kawe ke jait menriu. Tendrai balai ngi survive haduk bentah. Ke quality jongi. Ke quality ke jong ki brio ki jongi. Bat ngan emphasize ya kini, ngan stress ya kini lada pipet ya kini India. Kawe ni ki jait menriu berit pat duk. Kam rit pat cucuk banyangi. Ki Parsi Hendai katno ki contribute syaka economy, katno ki contribute syaka employment generation hakan ni keri jongi. Dengan sko man ong ye kani ba kadai ke kamba ke kampla ke baublei ulale hapreng jongi kum kejait nrio. Tung ong cross ya ke Khanapara laka jong ke ketien laka jong ke riam laga jong kaniam cross ya Dauki kumju ngilong ke island hapadeng andai kata ke island kedai ke island ke bala contribute syaka pertai ngiladon ke oral tradition oral literature daki hajar snem andai ki written script jongi dan develop hagas snem kat raspa sopaway Saupo ar. Aspas nemru 4 don. Aspas nemru 4 don. Henry ki brio ki jongi, ki musicians ki jongi, kila entertain yo Barack Obama, ku US President, Shillong Chamber Choir, at Delhi, abawan ku musti guest. Tiga bang akwa ban stress preng jong pi, kaptam ki hep, pat ki samla. Wat
Wat nhau ya ki jing ki jong pi ha yeng ha sem bu na pi mei pa jong pi ki dei ki bahap rut ya ka mau ke dieng ban pen chong school ya pi kam long ka besok menta pen ban pilai long kum ni apa bagi dang lit school mangi sisi lo gi kena national gi kena kasih penalti kabut kila dei ki ba struggle ka jing tang banyak ban school Henry kani ka school ke jong pi ba Jeff dang tu bane 100% ka pass percentage ka talu ba so ka dei ka miracle ti ikong nara ila kran mene bagi nyau yaki jingkir ku jer yaki baro ngawan hani ban dedicate ia ketika playground ban ai yaki jingarap Shapi klem dan genu ke jing kemi lenti in return kemang kemi lenti in return gire tang ke jing duai ke jing pirat ke jing pitbok ke tuyang ke jong pi namar kani ke state ke jongi kadang don kam bun ki leaders ki bala ban mi syahmat ban ompet tang ya ke constituency lejong bat ya ke family lejong gila dap sei ngilaju sei ki bakum kita ki leader gila don kam bun chu kumaki ngapuli yakini ki lines Kibong, you would be amazed that the sun shines upon each of us, irrespective of whether we are saints or sinners. And the sun expects nothing in return. It keeps shining without asking for any favor. Mangiru ai ngin long kum ki kijat ski ki ba ai jing shai jing kerwen ye ki rumpe yeng gi jongi ngin long kum kale er ka bangi ring men siem kat nungut nangi be shong hai ni ka hol ni ket mau ba ka don kale er ngam tarai man munur ngi ket mau ha ong la da set ba pi ha ka we ga sunduk tang lai minute dapim kenmau syai kal air bangan ring men siap kal airu kum kesngi ka ai la de ka ai ga jing chakri klam da kami linti ai kum ga baino ai mangiru min long kum dang ashwaba ngan chong kepat ba min ya yang lah ni ko por ngan IT haki ai chairman jong ka ini ri orang ba ibran ni principal kong nara bet pa Jeff walang shalor nam ta ni ka dami check ka ba ngan Hoover ka school kum ka dak ba ni ini contribution ka arlak chiteng na ka benta ka ni ka playground ka jompi Ali wajah. Liu. Ino, no. Ali jo, ulang. Nak benda ki kena school Subha berkepat bahasa bangan pin recite ya kiri lines Subha wan buat lang ya ga hand in your heart I will take care of my thoughts for my thoughts will turn into words I will take care of my words,
For my words will turn into actions. I will take care of my actions. For my actions will turn into my habits. I will take care of my habits. For my habits will turn into my character. I will take care of my character. For my character will turn into my destiny. I will take care of my destiny. For my destiny is linked into my future. Thank you so much. God bless. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.